Golden Wings Penjapatir Piponsi Dima Hasao Fashion Week Season 1 Kapaman Ponjab Hanpura Kedamtang Paikuni ni Paingkor and Kabarni Diphu Malong of Seralong Mega Audition Round Padopon Dima Hasao Women Association Pen Karbianglong District Pen Golden Wings Atum Chelangsi Kedamtang Paikuni ni Paingkor and Kabarni Diphu Malong of Serasai Hemalong Dima Hasao Fashion Week Season 1 apharman Mega Audition Round Pamanpon Labang so aja make the imponahud, Miss Assam Bollywood Beauty Pageant nanong e, kachepalong do na bangpi, bornali kram sapia pansitami, man ping pen, karchu padupo. Karbon long live kailangan natin doon. Pinili long live pen ladak Diphu rongsopi Malong offset labang so sai hem si dulu labang so sai hem long pini keceng si Dima Hasao labang so Fashion Week Season 1 juga dalam Karbon Fashion Week bi ponder api dak Golden Week sehingga seperti pi pondo tema labang ke Fashion Week ke bi ceng lo fashion show bang doping lo sampai fashion beauty pageant bina doping lo sampai Fashion Week bang ke bi ceng lo ladak ke jasa designer jewelry designer lapen la local viewers itu masih jasmet pupi pono la si langsung atas si Karbon panlang ponsi lang itu Dima Hasao itu sampai Dima Hasao Women Association itu seperti pi ponsi Golden Wings ahin itu pensi in collaboration lah tu pen do pensi la bangso Dima Hasao keceng si la bangso Dima Hasao Fashion Week seperti pi pono Kedamtang aporahud Karbianglong kapadopon Fashion Week nangke thekdun long tingpen Dima Hasao District along sitame kapadopon jiaphan aning ke hang cepak lang ponsi nona bangke Dima Hasao alongta bangso Fashion Week kibi pondo alang biar serio Golden Wings ahin pen alang pen kaco asai dengpo siapa ini audition alam mudah opini itu tak Dima Hasao pensi Fashion Week di pon lo he lapen ke cuki damtang Karbianglong Fashion Week kibipon lata pensi alam tum samina inspire lah hecho ni tum tala son bipon me ko jalo he tima upcoming models dopi lapen ke designer do photographer do freshers tum doping ma titi nasi alang tum tamen inspire nasi koson lo cirap nang ko jalo he cirap nang to glem rapet nang koson lo je nasi la ho Karbianglong apharman ni bangke lata pilihan isi Bangso ahud non hejong Miss Assam Bollywood Beauty Pageant anong ekachapalong dun abang phi bornali kramsapi kaningje pona bangke bangso Fashion Week along nilihin pen kirab dun unason ana bangke kachirab dun jia phansi bor idun nopusi ningje po live kelang abang ibang pubduan pusame nilimen ke bornali kramsapi nili non hejong kecepate dun global Miss Bollywood along state winner ro Assam hinten lapen nilihan pini Golden Wings lapen Dima Hasao Fashion Week tumpen nang karcho pod nili kurbang tupoy je diglo nili hinten lapen ladang mana cetong monpen nili help dun nunji kusi cemat halo pang nona kimi models ke bang do la si Karbianglong hinpen nili tundak poni pop nili mai poni Bangso Mega Audition Round along kelang charidun mate judge aphan lake cleared up teron pi minti tungjang pi lapen Golden Wings pen maloti kropia tumpen chetong dun si ing samjin pen kecheng si Dima Hasao Fashion Week Season 1 apharman Audition Round paman ponlo Denarong pen Bikram Teron Karbianglong Live